turabashimiye cyane abiyemeje kujya tubana natwe muri ibi biganiro bya siporo. Tureka tubakire aho tugiye kubana mu kiganiro cya siporo kigaruka ku ikipe ya Rayon Sport yakinaga ejo ku mukino wakinagamo n'ikipe ya Al Hilal. Byaje kurangira ari igitego kimwe kuri kimwe, aho ikipe ya Rayon Sport yakiriye Al Hilal. Gusa nyine twabonye ubwitabire bw'abafana nubwo haje kurangira nyine baguye miswi. Gusa tugarutse kuri field match, abakinnyi batari bariho bari bahisemo kuruhutsa Farnganya na Dao kubw'impamvu umubare w'abanyarwanda kugira ngo bagaragare mu kibuga. Murabizi ko kuri field match iyo umubare w'abanyamahanga ubaye menshi ushobora kurya forfait. Ikipe ya Rayon Sport yagaragaje gukoresha imbaraga nyinshi, yarahatanye gusa yanga kongera kwandika izina nk'iryo yari yanditse ku mukino ubanza, aho yari ibitego bisaga 4-0. Iraza irakanira umukino birangira icyerezi ritaya kuri kimwe. Abafana ba Rayon Sport bagaragaje ubudasa, biyumvisha yuko bagarutse ku gikombe. Mu by'ukuri ntabwo ubeshye, ikipe ya Rayon Sport yagaragaje performance nk'ikipe yiteguye kugaruka ku gikombe, aho iri inyuma n'agasuti. Polisi irimo iraberereka, polisi ivamo, Rayon Sport iza mu murongo wo gushaka igikombe. Rayon Sport turayishimiye, gusa nyine performance y'abakinnyi ku mikino 5 yose ishize, abakinnyi ba Rayon Sport bagaragaje ubwitange, kandi n'abafana ba Rayon Sport bari bagiye binubira resultat bari kubona, rimwe na rimwe bakajya basiba ku mikino imwe n'imwe. Ariko Rayon Sport rwose twishimiye abakinnyi bari kumeza bagaragaza performance, n'abafana twishimiye inkunga zabo. Hagiye hagaragara ubudasa, kudahuza kw'abakinnyi, rimwe na rimwe umutoza agashyiramo abakinnyi bamutegetse, tukumva bitangazamakuru na bimwe biri kugenda bishima abakinnyi bamwe na bamwe. Ariko Rayon Sport rwose iyo ubwo umutoza aza kwifatira decision, ahitamo abakinnyi bakwiye ari baza gushyiramo. Rayon Sport ubwo bageraga mu kibuga bageze ku munota wa 3, Al Hilal bibonye igitego, turavuga ati ya Rayon Sport igiye kongera ibye bine. Gusa ikintu nshimira abafana ba Rayon Sport mu buryo bagaragaje ubwitange, ntibageraho bacika intege, bumvishe yuko byose bishoboka. Naho ikipe ya Al Hilal nta kindi yakoze irataka, Rayon Sport yihagararaho, mu defenseur Emery Bayisenge akomeza guperforminga ku buryo arinda defense, Agisie ikomeza kurinda yuko yaryamo ikindi gitego. Kuyiza kurya ikindi gitego ndakeka byari kugorana na mind setting mu mutwe, byari kugorana kuko iyo maze kurya ibitego bibiri mu minota y'igice cya mbere bishoboka ko n'ibindi wabirya. Ariko abakinnyi ba Rayon Sport bagaragaje kudacika intege, bumva yuko bishoboka. Bamaze guza ibicyo cyuko bari igitego, birinda kuba barya ikindi cya kabiri. Gusa nyine ikipe ya Rayon Sport irakomeza irakina igerageza kudefanda resultat. Maze kuzidefanda birangira igice cya mbere ari 1-0. Baraza mu gice cya kabiri ubona ko target ari ugushaka igitego kandi ari cy'abafana baba bashaka. Abafana nabo bagaragaza urukundo rwa ekipe yabo. Rwose mu bafana twemera ko bagaragaza urukundo na ba Rayon Sport. Gusa ni hamwe ukunda Rayon Sport uyayifana, dukorere subscribe na like, unashimire kandi wandike no muri comment yuko Rayon Sport hejuru cyane, kandi ugaragaze n'udutima twawe byakomeje gusatira Rayon Sport. Mutoza kumaza gukora remplacement, gusa nyine ugeze ku minota 75 ikipe ya Rayon Sport yaje kubona igitego ubwo umudefenseur wa Hilal yari yitsinze Ahmad. Gusa biza kurangira Rayon Sport irataka, biza kurangira n'ubundi ari resultat 1-1. Rayon Sport bishimye cyane, aho bigeze ubu bishoboka ko nabo bishimira kuba bameze neza, performance barusha. Menye yuko umukeba Rayon Sport ari kurusha resultat ikipe ya APR. Aho umurero rwose yasakuriza akavuga yuko afite resultat nziza, ntimuzamuvuge nabi, kandi dushimye performance yabo. Gusa nyine ikipe ya Rayon Sport igaragaje ubudasa, gukorera hamwe nka team. Nk'ubu urebye buryo Emery Bayisenge ari kubafasha, ubona ko hari urwego yazamuye kuri buri kinyi wese. Nkawe nk'umufana wa Rayon Sport, iyo urebye ubona hari umuntu wabwishimisha cyane. Dubwira muri comment umukinnyi uri gukorera akazi, umukinnyi uri kwishimira uburyo ari gukina, umukinnyi uri gukora resultat ukamureba nawe mu kibuga ukishimira kuba mwaramuguze. Ibyo bitapfuye ubusa. Apana babandi we hajya hirya uburyo bapfa ngo baguze $100 ngo za miliyoni 100, ariko ukumva resultat wapi. Gusa nayo ya Rayon Sport ikintu mbashimira,
gukorera hamwe, mwararebye mubona ko muri week mukeneye kugira motivation, udufaranga duke mubona muradukoresha muryasha kugera kuri resultat. Gusa nyine nk'abafana ba Rayon Sport namwe mwarayarize, ariko ikintu cyo gihe mwishime, ni mwishime rwose bitewe n'imibare mufite mu mikino iheruka, yaba guhangara polisi yari imaze iminsi bakora mu nsina z'amatwi, ariko mwarayibwiye ati reka ntabwo ari twebwe mukwiriye gutwariraho igikombe. Rayon Sport turayibara nk'ikipe yagarutse ku gikombe. Attention, nibwo ufana APR bitangira ugira ubwoba, adversaire ukwiye gutinya wa mbere ni ikipe ya Rayon Sport kurusha APR, kandi n'abariwe nkeneye ko mwigaragaza muri comment. Byakomeje gutyo gusa nyine nyuma y'iyi match Al Hilal yakomeje kuguma ku manota 42. Tegereje yuko n'umundi nubwo Al Hilal yaje mu Rwanda ikomeje kutubana shampiyona, hakeneye byinshi byakorwa. Gusa wundi adversaire wundi butwa ko banganiye igikombe ni polisi, yari yagiye kwa Rutsiro binganya ubusa ku busa. Polisi iri kugaragaza kudahozaho, kunganya cyane n'ikipe ya APR biri kunganya, birimo biratuma bimotiva na Rayon Sport, bigatuma ikora cyane. Abariyo mwishime cyane, ikipe muhanganye si bya APR nawe ni kugenda gabuguru ntege. Polisi ni igikenyeri nta kigenda rwose, ubona yuko resultat ibintu cyo kunganya, niba kunganya ari izabona igikombe ni ikibazo. Abariyo mwishime cyane, gusa yanganyije ubusa ku busa, yari kwiri kubona resultat basi kagaruka muri course, ari kwiri kuba muri kugera nkaho ibabererekera rikibahe gahunda mwebwe munjire yo isohoka nyine. Nuko n'umundi no mu myaka yashize ikigaragara cyo Rayon Sport yakomeje gukompeta, nubwo byageragaho bikanga, ariko Rayon Sport ikomeje kugaragaza gukora cyane, kandi bishoboka ko bizageza ku gikombe. Nubwo yagumye ku mwanya wa 5, ariko twishimiye performance. Naho polisi yayo ni doro, buri match yose ije gutera ubona yuko ikeneye doro cyane. Reka tujye ku ikipe ya APR. APR ifite umukino ku munsi w'ejo, aho izakira ikipe izakina na Gorilla. Bigaragara byo mu ikipe ya APR ifite umujinya, kandi umujinya w'umuranzuranzuzi, bivuga yuko ishobora ushaka amanota nyuma y'aho imaze iminsi yitwara nabi, resultat bigoranye, yanganye kimwe na polisi, ngo ishaka kongera kubona amanota ikirukanka muri course ya shampiyona. Ikeneye kuba wihangana na Rayon. Guhangana competition ni ibintu tumaze mu myaka nka 30 tubona competition y'amakipe yombi. Ubwo abari bavugaga yuko iyo batameze neza rwose n'abafana ku kibuga biba bigoye, kandi turi kubibona hari ikintu n'impinduka ku bafana bari kujya baza cyane ku kibuga. Iyo turebye nka APR imeze neza, Rayon Sport itameze neza, nta ibintu birenze cyane tubona, ariko muri no miss bikomeje kugenda neza, aho Rayon Sport iri gukora resultat bigafasha na APR kubona abafana bishingiye mu gushungera. N'abafana ba Rayon rero ejo tuzabone baje gushungera ikipe ya APR, bayibuza amanota, nibamara kuyibuza amanota maze ikipe ya Rayon Sport ikomeze kumotiva yegera imbere, naho Rayon APR nayo nigaragaze. Turambiye resultat zayo za doro. Mundi niba ari amakipe yaguze kandi tuyafata nk'amakipe abiri akomeye mu Rwanda, ababwi gukorana resultat nzima. Yusuf Dauda ntago turamenya ibyo ashaka, ntago arava mu bihano. Ikipe ya APR yari yamukishijeho akanyafu, naho ku kijyanye na Kipa Pierre nawe bivuga ko yagize ikibazo cy'imvune, niyo mugabo Claude ntituramenya resultat yuko bagarutse, ariko dushobora kuzabona muri match ziri imbere tugenda tubona icyuho cyabo. Yusuf Dauda nk'umuntu w'umurekipateri nyine ukora match, ukabona ko hari tubishe muri game. Gusa nyine nawe umuntu utegerejwe, ntacyo umukino w'ejo urimo guforsa cyane. Kipe bitagorera twabonye ari ikipe itera akabaro kagenda, kandi yagoye Al Hilal ku buryo budasanzwe, yagoye Al Hilal cyane. Ubwo ejo dutegereje yuko nawe yakora match ikaba yabuza amanota APR. Shuti zanjye mukomeje kubana natwe, mukomeze mujye mutanga nkeneye comment zanyu n'udutima APR cyangwa urumureyo, turebe competition yanyu, turebe nyine kwigaragaza nk'abafana, nkaho bagiye babashinja ku kibuga ko mutaza. None hanga kuri uyu muyoboro wacu nimudereze comment n'udutima na like, kandi subscribe nyinshi kugira ngo natwe tugibe motive
tujye tubagezaho ibiganiro by'amakipe mukunda yanyu kandi natwe twigaragaze. Murakoze, cawo cawo, umugoroba mwiza.